دما خوش ببینرین هیجا ایران همیجدار 2021 روزان روزا سیشمی بویرو گشتانین هری سرک و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه میهول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش ببینرین هیجا لسرانسری بلاروس سنوری بلاروس و پولونیای کریزا کوچبران خدای در به هزاران کوچبرین لسر سنور آسیمان اروپا خستیان و آلارمی کوچبرین جدوه و لسر سنور پولونیا کومبوی حکمت ولاد جخستیان و تفجری لبر سنور مترسیا درکتنا پفچونه که دجوار یا ده هر کلیه که دجی خود دادر. لبر آگرک پیچوک و دناوا بطنی آنده لبر سینور والاتان به خیال جیانه که نونه. اف در خطا داویه سینور نافبر بلاروس و پولونیایه. به هزاران کوچبر جبو در باسی اروپا ببن بری خودان سینور پولونیا. کوچبر بریا کو بگیجن سینور ارتش پولونیا تدبیرین لهرم زیده کر. دما کوچبران خواستن در باس ببن راستی زختا لشکرین پولونی هاتن. جبو دمه که پیفچون دنافبر کوچبر و پولیسان در رودا. کوچبران تیوی تیلین ریسای خواستن دزوترین دم ده سینور در باس بکن. حکومت پولونیا که به هرسا کوچبران را روبرو مایه جرو شاهی حکومت بلاروس توان برد که لی بلاروس جوان ادعان رد که او دبیجه روشا لسینور درکتی به وجدانی حکومت پولونیایه. پرانی وان جه عراق و افغانستانی در دورا 4000 کوچبر جه بلاروسی بری خودان سینور پولونیایی. حکومت وارسو کوویه که وکه تفگره که دش قانونی بنافتی که سینور این خواه به تمامی گرتنه. ده انجام هلوست وان هر دو دولت آنده تنه زرار لکوچبرانده به. لی دروش هی ده دیاره کو اف هیوی و بندواری وان و به حسانی پیک نیه. بالهر مشارة کوچبرین لسر سنور پولونیا و بلاروسی بویر روشوا جهانی لی حتی وی گاویجی ته چارەسەری یک جیرانه هاتیه پیدا کرن یکیتیا اروپای ناتو و امریکا ریوبریا بلاروسی به وی که سوچدار دکن کو کوچبران وکه نافگینا گفی بکارتینه پولونیا جی حلوستا بلاروسی وکه گفا لسر اولهیا یکیتیا اروپای بناف کرد. پرانی وان جه عراق و افغانستانی در دورا 4000 کوچبر جه بلاروسی بری خودان سینور پولونیایی. سروک وزیر پولونیای ماتئوس مورایفسکی پیلا کوچبری وکه تفگره که دش قانونی بناف کرد او وها گوت. دشتا کو بلاروس دکه گفا لسر اولهیا یکیتیا اروپایه. سروک وزیر گرتنا سینورین ولاتین خواه لهمبری کوچبران جیوه که بریاره که ارنی پیناسه کرد او وها دوام کرد. ایریشا سروک رژیم بلاروس لولاشنکو آرامی آمد که آرمانج. وزارت پاراستن یا پولونیای راگهان کوهیزن ارتش و پولیسان هولدانا در باسپونا سینوران آستن کر. بردف که حکومت پیر مولر جی دیار کر و گاوی در دورا 4000 کوچبرین جی عراق و افغانستانی لهرما سینور کامپ ودانا او گوت تیمین تایبت این بلاروسی بزانبون بری کوچبران ددن ولاتین مه روژین پیش دبه کو اف تفگر زیده تر ببه. وزارت پاراستن یا بلاروسی جی بداخوینیه که برسف دا توانبارین حکومت پولونیایی و ادعا کرد که تو راستی وان تونیه.
تێکیلدارê mijarê Yekîtiya Ewropa, NATO û Amerîka jî Belarusê bi vê yekê tawanbar kirin ku koçberan weke navgîna gefê bikartîne. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropa Ursula von der Leyen bang li serokê Belarusyayê Lukashenko kir ku dest ji van siyasetên xwe berde û got, di vê welatên endamên Yekîtiyê zêdekirina cezayên li dijî Belarusê erê bikin. Berlîn jî bi daxuyaniyekê bang li Konseya Ewropayê kir, da ku li pêşiya pêla koçberiya ber bi Polonyayê ve bibe asteng. Di daxuyaniyê de hat gotin, Almanya û Polonya bi tena serê xwe wê nikaribin heq ji vê pirsgirêkê derkevin. NATO ji diyar kir ku Belarus koçberan weke zexta siyasî li dijî Ewropayê bikartîne û got, ew ê rê nedin vê yekê. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê jî bang li hikûmeta Belarusê kir, da ku herîkîna koçberan ber bi sînorên Ewropayê ve rawestîne. Li Iraqê êrişa li dijimana Serokwezîr Mustafa Kazimî hîna yek ji rojevên serekeyên li welatin, çapemeniya Iraqê jî bi nûçeyên xwên ku destpêre çavkaniyan ji berpirsan îşaret bi Îranê dikin tê îddia kirin ku li pişt êrişa li dijî Kazimî komeke çekdarên nêzî Îranê heye, niha jî çav li gotinên dawî yên Kazimî ne. êrişa li dijî mala Serokwezîrê Iraqê Mustafa Kazimî hîna yek bûyera herî zêde li welatê axaftin. Heftê mijdarê sê balafirên bi çekiyên bê mirov êrişî mala Kazimî kiribû. Du ji wan hatibûn xistin û yek ji wan jî karîbû xwe bikîne mala Kazimî û êrişê pêkbîne. Kazimî bê ku birîndar bibe ji êrişê xelas bibû. Li gorî nûçeyên di çapemeniya Iraqê de hatine parvekirin, aliyên ku êrişî mala Kazimî ya li herêma keskiya parastina wê zêde ye, ji aliyê komên girêdayî Îranê ve pêk hatiye. Di nûçeyan de hatiye gotin, balafirên bê mirov û çekên wê ji aliyê Îranê ve hatine çêkirin. Lê têkildarî koma ku qala wê tê kirin, nav nehate eşkerekirin. Du berpirsên ku bi şertê navê wan neyê eşkerekirin diyar kirin, ku Îran ev êriş plan nekiriye, lê agahiya xwe ji êrişê hebû. Komên Şîe ku di hilbijartinên Iraqê de rêjeyeke zêde deng ji destan e û weke nêzî Îranê têne zanîn, nêzî 2 hefte li ber herêma kesk xwe pêşandan li dar xistin û li dijî encamên hilbijartinê nerazîbûn nîşandan. Şîrovekaran ev êrîş weke peyameke çekdaran şîrovekirin ku ew amade ne li dijî dûrxistina komên Şîe di avakirina hikûmetê de an jî destwardana li herêmên serdestiya wan tundiyê bikarbînin. Piştî êrişê li paytexta Bexdayê tedbîrên ewlehiyê hatin zêdekirin û heman rojê yekîneyên artêşê daketin qadan. El Kazimî ku ji êrişê bê birîndar xilas bû, heman roja êrişê bi daxuyaniyekê gotu. Ew dizane kê li pişt hewla kuştinê ye û dê di demekî nêzik de jî eşkere bike. Siba salvegera peymana Qarabağ a di navbera Azerbaycan, Ermenistan û Rusyayê de di encama vê peymanê de Qarabağ radestî Azerbaycanê hate kirin bi rasatina rojê şevê din bi hezaran kes li Ermenistanê kombon û banga îstifa li Serokwezîr Nikol Paşinyan kirin. 27 îlona sala 2020 li herêma Qarabağ di navbera Azerbaycan û Ermenistan de şer dest pê kir. Şer 44 rojan dewam kir û di encamê de bi sedan kes ji her du aliyan hatin kuştin. Di şer de dewleta Tirk bi dayîna balafirên bê mirov eşkere destek da Azerbaycanê. Rojanehê mijdarê li Mosko bi navbênkariya serokê Rusyayê Vladimir Putin, Serokwezîrê Ermenistan Nikol Paşinyan û serokê Azerbaycan İlham Aliyev peyameke hate muharkirin û dehê mijdarê bi awayekî fermî şerê di navbera aliyan de bi dawî bû. Di encamê de herêma Qarabağ radestî Azerbaycan hate kirin. Ev yek jaliyê gelê Ermenistan ve weke xıyaneta Serokwezîrê welat Nikol Paşinyan hat binavkirin. Bi rasthatina salvegera yekemîn a peymanê de şevê din li paytexta
ایریوان خواپیشاندانه که پروتستویی هبو. خواپیشاندانا لسر بانگا سروکیبری یه ارمنستانی روبرت کوچریان پیکاته. به هزاران کس لمیدان آزادی جاره کدن بانگا استیفایا لسروک وزیر پاشینیان کرن. دخوا پیشاندانی ده سروک بری کوچریان گوته اشکره یا کو پاشینیان ده دانوستاندنان ده بسر نکد. دوی امنها هیزا خو بکن یک و برخوادانا خو آنتوی پیش بخنه. بلیبریا وی به 83 سالان پارتیا نازی آلمان ایریشی جهویان کر اویک دیرو که دوکه دسپیکا قرکرنی تی قبول کرن او ده انجام ایریش نازیان ده در دورا 6 میلیون جهو هاتن کشتن. شوا کریستال د سال 1938 شوا کو نه مجدار ده مجدار وگیرده ده به فرمان پارتیا ناسیونال آ سوسیالیست لآلمانیای لدیجی جهویان تفگرک دست بکر. و شوه هز نازی بسر مال، دکان و سیناگوگان ده گرتن و انجامه که بخوین لپای خواهشتن. مال و ملک جهویان هاته تالان کرن. آلمان و دمه ناوی قرکرنا مجدار لوه شوه کرن. اف پیناسه کرن جبو دیروکا 7 و 13 مجدار 1938 بو. دناو 7 روزان ده هری کم 400 جهو هاتن کشتن. 1400 سیناگوگ به هزاران مال و دکان جهویان هاتن تالان کرن. بیشتی تفگرا ده مجداره 30,000 جهو لکامپان هاتن گرتن. دناو دمک کرده به صدان کس لوان کامپان هاتن کشتن. شوا کریستال آنجی قرکرنا مجدار که سال 1938 لسر هیم دجمناهی به جهویان رپیکات وکه دست بکرنا تفگرا قرکرنه تی بناف کرن. باشه اف شوا کوره لبر قرکرنا گله که چاوا او جبر کیجان سدمان دست بکر. سال 1938 آلمانیا 17,000 جهوی پولون در سینور کر. لی جبر که او کس جعالی پولونیا و نهاتن قبول کرن لسر سینور آسیمان. پرانیا وان زاروک به صدان کس جبر برچیبون و سرمای جان خوش دستان. لهمبری وی روشه جوان جهوی 17 سالی هر شل گرینزپان لپاریس بسر سفارتخانه آلمان ده گرد. و ده انجام ده آلیکاری سفیر هاته کشتن. و دمه برپرس راگهاندن نازی جوزف گوبلز ایریشا وی جوانی وکه کمپای یهودیان بناف کر و جه ارق آلمان خواست که تولی راکن. گوبلز که ایریشا لدیجی جوهیان وکه ما فکر روا دید بریا راگهاندن اشکره کر که هر کسی آلمان ای بشتاری وان ایریشان ببه و نی جزا کرن. و پشتی وی هلوسته سیخورین سیویل این آلمان کت نوا گرسه آگل و اولدیجی جوهیان سور کرن. ده انجام ده شوا 9 و 10 مجداره تفگره طالان دست بکرن و حتی 13 مهی دوام کر. بانگوازین راوستاندنا شهر لیمنی به انجام دمینن و هر روزا درباز دبه شماره کسین تینا کشتن جی زیده دبه نتوین یک بوی راگهاند کو تنه دناوا سیمهن درباز بوی ده جبر شهر لحرم 107 سیویل هاتنه کشتن و به صدان جی بریندار بونه. اوفیسا کوردیناسیون آلیکاریا مرووی یا نتوین یک بوی تکلدار مجاری ده حساب خوی تویتری ده داخوین یک دام. اوفیس دیار کرکو دشری لیمنی ده سیویل بردلین هری گرانددن. داخونی ده هاتا گوتن دناوا سیمهن درباز بوی تیرمه تباخ و ایلونی ده شرین دجوار ودانه. ده انجامی ده 107 سیویل هاتنه کشتن و 359 جبریندار بونه. داخونی ده تا آلیک وکه برپرسیار ایریش جین هاتیه دیار کرن. داخونی کوردیناسیونی تنی بداینا دانیان رشی سنوردارمایه. هر وها کمیسیونا بلند آنتوین یک بوی جل سرمجاری داخلین یک دا و راگاند کو جبر شری لولاد پیوستیا 7,300,000 کسی به جبونی هیه. حسین یمنی ین کو ایران پشتگیریا واندی که جی ایلونا 2014 و پایتخت سان او هن هرمین دن خستیه بن کنترولا خواه.
هزین کوالسیونا به پیشنگتی عربستان سعودی جی آدارا 2015 و لدوج حسیان پشتگیریا حکمت یمنی دیکه. دشری که 7 سالن لولات دوام دیکه ده زیدهی 230,000 کسان جیانا خوش دزدایه. لسودان زختین لسر ارتشا دربکار فرماندار عبدالفتح برهان تنگاف کریه. برهان دیار کرد که حتی رادستگرنا دستلاتداری سویل اوی لسر کاری خوابه او گوت پشتی رادستگرنا دستلاتی از زید پیواجوه که سیاسی داشی جه نگیرم. فرماندار ارتش سودانی عبدالفتاح برهان پشتی دستوردان ارتشی یا لریوبریا سویل راگهاندنا روشا آوارته و هلوشاندنا حکومتی یا 25 جوتمه ده راستی برتکین تند این جواکا ناو نتوی هاته. برهان تکلداری روشا خواه جه الجزیره را آخوی و گوته. لولات اولکاری استقرار آبوری و آشتیا جواکی دبنگ فیده بو. هزین سیاسی ین کوالات بریو برن جبو دولتی گف بونه. جبرویه که معف بریار گرتن. یا کو امدکن داخوازا پرانیا گلین سودانیه. فرماندار ارتش ادعا دیکه کنوچین درباری روشال ولاد ده تینه بلاف کرن جراستی دورن. و داخواز جهزین ناو نتوی دیکه کو سردانا وان بکن. جبوه البجارتنه که الولات پیک ورجی او بگلک آلیان را دناوا دانوستان دناندنه. برهان آنی زمان کتو پرزگیره که کوی لگل سرک وزیری بری عبدالله حمدوک یه جکار هاتی گرتن نینه. لدوار دستورا بینگهین و هزین سیاسی ده پرزگیره که یه. لسر پرسا کدوخوا پیشاندانان ده 13 کس هاتنه کشتن جی رد کر و گوته. ده دست پولیسان ده تو جماره کوسانی نه تنی لباجاره امدرمان دو کس مرنه. لولات روجاوا یه پارزمین آفریقا نیجری جاره کدن خوندکار ده روجاوا ولات دنه لباجره مرادی یه آفریقای آگر به دبستانه که جی کای بیکهاتی کت و شواد درکت ده انجام ده بیتری بیست خوندکار جیانا خوش دزدان او هشتی جی بریندار بون. جبر دبستان به گهای هشکات بو چیکرین آگر ددمک کند لتواهی دبستانی بلاو بو. جبر شواتی سی رف دناوا آگر دمان ده انجامی ده بیتری بیست خوندکاران جیانا خوش دزدان او در دورا هشتیان جی بریندار بون. دیکلداری سدمین درکتنا شواتا که 2 ساعتین ایواری بیک هاتی جی تا آگاهی نهاتن پاروکرین. لهندستان جاره کدن بارانا زیده بو سدما مرنا کسان لباجر چانای یه هندستانی جه 2015 و بارانا هری دجواریا بوی سدما لهی باریا ده انجام ده جی 5 کس مرن. بارانا زیده یا لباجر چاینای کو کوچه او کلان دناوا آوی ده هشتنه. جبر لهی بسدان کس جبو جهین اولی هاتن و گوهستن. ده پیش دیتن کو باران دناوا درو جین پیش ده جی به آوه که زیده بباره. لحرمی پرورده هاته راوستاندن و بانگا هشیاریه لولاتیان هاته کرن. شارداریا باجار جی لتواهی باجار کامپین آلیکاریه وکرنه او خوارن لمخدورین لحیه بلاو دکه. هر وها الکتریکا لباجار جی هاتیه قد کرن. ارتش جی جبو آلیکاریه کتیه نوا تفگری. جی آلیه کدن و مترولوژی هندستانی راگهاند کو جی سال 2015 و بارانا هری زیده دناوا 24 ساعتین در باز بویده جی باریایم. کپسولا سپیس ایکس آسترونوتین کو پیورا خویا 200 روژه لستاسیون فضایی یا ناونتوهی قداندن و گریان جهانی
پشت ریوتیه که 8 ساعتان داکتن کنده و مکسیکایی. دوی گشتا ناسایه ده استرونوت امریکایی شاین کیمبورگ و میچن آرتور یه فرانسی توماس پاسکویت و یه ژاپنی آکیوکو هوشیدا جی هبون. هات دیار کرن کو پشتی گرال در دورا استاسیون فضایی یا نافنتوی جبوک شاندنا وینه یان وکه بری گروکه که فضایی یه ناسایی کربون کپسولا کو برب جهانی و دچو دما کو کت اتمسفری وکه متوره که جیرونا هیدا. دی پایین کو دنوا روژین پیش ده کمک دنیا آسترونوتان بری خواب ده فضایی. دهات پلان کرن کو اکیبا نویا بریا اکیبا وگری بهات شاندن لیش بر شرط و مرجین نباشین هوای او روشا تندرستی ندیاریا جا آسترونوتان دما شاندنا وان هاتا گوهرتن. تیما کو ده مهانیسانی ده جبر ستاسیونا فضایی ناف نتوی و چو ده دما رابونی ده جی یک جی سرپه هاتین خوین فضایی دید. ولی بینرین هشان و چهارمین جانی لیور بداوید بن او حتی سبجاری کردن ورن پیشیا و ببینن دنیا خیر و خوشیه ده هر شاد بختار.